بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسبج البتدبة هندك دي إمتاد حديث من حديث سابوجينا يبون كبلوغ المرام من أدلة الأحكام. حديث أبي ثعلبة الخشني أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. أبو ثعلبة أولو كجرثوم ابن ناشب بوياتمو وبويا كجرثوم ابن لاشر وبويا جرثوم ابن عمرو وبويا جرهم ابن ناشم. inde makko nden no lutondira ko ɗuuɗi o wiyeteɗo Abu Tha'laba al-Khushani ko sahabajo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam andaɗo. qala o wi'i qultu mi wi'i ya rasulallahi ko an yo nelaɗo Allah, inna no menen bi ardin meɗen bi ardi meɗen e leydi qawmin yimɓe ahla kitabin hokkaɓe defte. afana kulu eyo men ñaamu fi aniyatihim kamiranji maɓɓe. qala nelaɗo maaki la ta'kulu wota on ñaamu fiha e majji illa alla tajidu ghayraha si wona hara on heɓali sinaɗin ɗon. so on heɓali sinaɗin ɗon haray ɗo wawi ñamude e majji. kono haray wonde sa ñamuton e majji ɓe maaki fawsiluha wa kulu fiha looteɗi ñaamiron ɗi. muttafaqun alayhi. hadith on ko fottaɗo e mum, ko fottaɗo e sellugol makko ɓe mana Bukhari e Muslim. حديث أبي ثعلبة الخشني كوني يوتو دفيمو كو يمبي هدوبي ما هددي اليهود النصارى. دون دو o hadith do no concerni moƴƴa moƴƴa yimɓe tawayɓe ɓen ko leyɗe porto ɓe hoɗi ara hiɓe gollidude e alyahuda e annasara e fiyakuji aduna maɓɓe ɗin tawa hara ɓe ukkodiray ɓe tufodira e activité ji goo. no fotas tawi hara julɗo on gollanay woni kefer on maɗum ɓe golliday woni maɗum ɓe yahidiranayi hiɓe weldi moƴƴa hiɓe naɓidi. ɗum ɗon ino concerni on ɗon neɗɗo ko waɗi ko hasi kon ɓen ɗon ɓe jaɓodiray uti hun gollitirte kun wano kuyer hun wano ver hun yarir kun wano miran hun ñamir kun e ko jokki ɗum ɗon.
no concerni kadi ɓe yimɓe yahay ɓe leyɗe porto soodugol maakiti fliperi e adda Afrique yeeygol no concerni ɓen ko waɗi ɓen ɗon woɓɓe maɓɓe no yaha soodoygol ton verji asetije kuyerji e fourchette ji e laɓe e ko way won mum ɓe adda Afrique ɓe uddita magasin ɓe cippina ɗon ɓe yeeya jonnon ɓeɗo no haton jine andugol ñawore koy uti hoy koy ɓe woni e ƴettude sawa no fota si ɓe gollitiray woni e so tawi woni ɓe sooday fi yeytugol. Abu Thalabat al-Khushaniyu ko sifa ɗum ɗo landi fi mum maapa makko on ko waɗi noon kamɓe hiɓe wondi e ɓe yimɓe ɗon ahlul kitab ko alyahude e annasara. qala o wi qultu mi wi ya rasulallahi ko an yonelaɗo Allah inna no menen bi ardi meɗen e leydi qawmin yimɓe ahli kitabin okkaɓe defte yimɓe alyahuda e annasara kono harana julɓe ko waɗi ko ɗum waɗi si o hertini ɗum ɗo si tawno hara ko julɓe nun o landotanoko question o ko waɗi harayno imo andi uti hun julɗo ɗimmoma gonɗinɗo ko gonɗinɗa kon aton jina e landagol si tawi woni kun ɗon fi hun a gollitiray kun si tawi woni on tigi luɓima ma okkima ma luwinima ma yeeyima aray ɗon a waɗa nayiɗi si tawi a gollitiray kono jiɓaye on ko woni ko so tawi a wondi e neɗɗo min ahlil kitab yimɓe okkaɓe defte mana yahudiyankejo ma annasarankejo mana oɗo na julɗo jon noon si a wondi e oɗo an e oɗo hiɗon gollitude e alhaaliji aduna on tufodiri si a hawri ɗon e pihum makko kun haajuma yani e muɗum a gollitiray kun ka gollitirta afa nakulu fi aniyatihim ngol konngol ɗo afa nakulu fi aniyatihim afa nakulu e yo men ñaamu fi aniyatihim ka mirangi maɓɓe mana yo men ñaamirɗi yo men gollirɗi fi ñaamugol oɗo mana afa nakulu fi aniyatihim hino ari ɗo imma hara ko si men tufodiray e maɓɓe ese meɗe wawi tufodirde e maɓɓe min ñaama immorde e mirangi maɓɓe ɗin waɗi noon ɓay haray on wondi haray ko matawa hara sifa koye pihoy ɗon yanayi hakkundeji mon wano wiruɗen non nani une fois a wondi e on tigi bimbe kikide jemmaorma hiɗon nabidude ko onon hoɗiɗi ma ko onon woni e gollidude haray sifa ɗi piiji ɗo yanayi hakkunde mon jon noon yalli no sella ka men tufodira e maɓɓe min ñaama immorde e miranji maɓɓe ɗin maɗum est ce que no sella kamen luɓo miranji maɓɓe ɗin min gollitira ɗi hay si tawi hara wona tufodirgol e amen
wona ukkondirgol e amen kono eske no sella si menen men mapori miran hum no sella kamen luɓo kumɗo miran hum min gollitira parce que ɗum no ara e alhaaliji misal joni si tawi woni hara pay koye makoy heɓe jogi ko wiyete programme ka l'école maɓɓe fijindaru hino ka l'école maɓɓe heɓe mari ko wiyete prize giving ɓe mari ko wiyete thanksgiving heɓe mari piijigo wano exemple Gambi ɓawo ɗo jogino ko wiyete luncheon sale ɓe jogino ɗum exemple joni noon si tawi wano ɗum ɗon hara ɗin l'école ji mon hino wadde ɗum ɗon ɗin fijindaruji ɗon a ƴetti ɓeygure ma nden ɓiɓɓe ma ɓen ko ton ka l'école ɗo woni jangude a yaadi e maɓɓe ɓe jonni on ɗon miran aseti hum ma laɓi ma fourchette ma verre hum ɓe jonnima ɗum ɗon est ce que no sella ka gollitira ɗum ɗon ɗo a luɓaki ɓe on ukkodir ko waɗi ko goɗɗum yani ko hiɓɓidiri on ko occasion waɗi ko hunde waɗi ko programme waɗi ukkodirɗon a luɓaki ɓe wano woniri noon an neɗɗo mo tawata ko a diplomajo hiɗa mari voyage ugol e pays ji sertuɗi yiida e cadre ɓe hooreɓe président ɓe ambassadeur ɓe ministre ɓe e ko waywano mum jon noon yahon ɓe loja on e hôtel ji jani wano 5 star 7 star kono hara koye leydi heferaɓe hara kadi ko heferaɓe jeyi hôtel on hara kadi ko heferaɓe kadi woni ko invité on ɗum ɗon werni on joni noon ko maɓe addana on ñameteji e ɗin asetiji ɗon e ɗin tasiji ɗon e ɗin laɓe ɗon e ɗin foursettiji ɗon e ko way wono mum ko ma gollitiron ɗum ɗon joni noon ɗum ɗo wiyete almukhalata ukkodirgol ɗo on jillu sabu hunde yande wano woniri noon no wona luɓagol hiɗa hoɗida e goɗɗo hara ɗon naɓidi ɗon wolodiri ɗon teddodiri ɗon yiɗidiri ya innamo yo luɓe gollitira natta est ce que ƴettugol ɗum ɗo no sella ka sellata yahugol hoɗa e leydi hefera ɓen masala mo tawata kala mo koɓɓen no yewtifi mum moƴƴa ko ya ndaru si tawi woni hiɗa wawi gollirgol dina ma kan ɗon mi modi Mamadou Mujtaba Diallo mi yaali message mo mi famali yawa joni sen gayni l'iPhone ɗo waylan addande message ka messenger fayi mi darta hiɗa wawi honno wiyete yaltin gollirgol dina ma kan hiɗa wawi wadde dewal mangal ɗa wawi rewde Allah ɗa wawi ɓanginde yerko dewal mangal landi kon ɓe haɗatama e rewgol Allah subhanahu wa ta'ala ɓe ɓiƴatama e ɓangingol sha'iratu min sha'airil islam mande ko l'islam on andira ɓe salantakoma ɗum ɗon ɓe gollirde ko wiyete human right joni noon on human right ɗon haramo kala e men hino mari haqqe mum on oɗa siko christian jo mo wawi gollirde christian yagal makko ngal oɗa siko bouddhiste jo mo wawi gollirde bouddhiste yagal makko ngal oɗa si tawi woni ko yimɓe sanamu mo wawi gollirde sanamu yagal makko ngal an siko a julɗo hiɗa wawi gollirde julɗo yagal ma ngal l'islam ma on hay goto sakkotako ma siko ni haray wonugol ka leydi maɓɓe ino wawa sellude
si tawi non woni an a wawata gollirgol dina ma kam few a susata yaltingol sha'iratu min sha'airi din alamande hum hay gotum e alamandeji dina kan a wawata wadde dewal mangal ɗum a haɗete dew rewgol Allah ɗum a sakkete e waɗugol ɗum mandeji dina e misal joni a noddinta misal joni a juulata juma misal honno wiyete a yata e kala ko wiyete comme programme ji affaire dina ma kan ɗo on haray ko ya yaltuka nder leydi ton oɗon hadithu non ko tindini o seydina abi thalabat al-khushani kamɓe ka ɓe wonno ɗon hiɓe wawno ɓanginde dina maɓɓe kan ɗon ɓe wawno pratique de dina maɓɓe kan sans faute ko ɗo waɗi si ɓe woni ka ɓe woni ɗon ɓe wali ɗon tawi hande kadi ko mapini ɓe ko ɓe woni e gollidude ɓen est ce que hiɓe wawi utilisude outil hoy ɓen ɗon koy nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki la ta'kulu fiha taw ñaamo e majji fes taw ñaamo e majji si tawi woni ɓe jonni on e majji na yo ñamirde kono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki waɗi istithna ɓe ittiti o waɗi si ɓe darino ɗon tun sattayno o fi hon ɗum harayno nécessité ala wurugol leyɗe porto few haysi ko dawa yawɗa a wawata wurugol ton si wona wondude sattende timmude tis honɗum woni nden sattende haray ko obligatoire si tawi woni julɓe gonno ka nder leydi ton wonɓe addude sifa ɗin outiji haray ko ɗin outiji ɗon yahata sodoya gollitira ko formellement interdit a gollitirde outil hoy heferaɓe si hattuno ɗo kamilaɗo maki ɗo la ta'kulu fiha taw ñamo e majji few kaɓe haɗi ɗo ɗum ɗo ko haɗore ni ko la nahiya ni ɓe haɗu la ta'kulu fiha taw ñamo e majji jon noon kaɓe maki ɗo taw ñamo e majji ɗo si ɓe hattino ɗo harayno wurowo leyɗe porto no mari probléme jano par ce que ko gotum e ɗiɗi wonayno ko yimma yaada e piiji ko gollirta kon fof siɗa yaltude e majji ma ɗum o hara siɓɓe ma julɓe goo no woodi importoɓe ɗin piiji ɗon adda ka nder leydi an sa hoɗi ka nder leydi to yaha sodoya e juuɗe ɓen ɗon gollitira wano yimɓe ɓen yarata noon ka supermarché ji ɓe suɓira tewu daggiɗo on wakkaba awdi donc harayno ka miranji kadi ko non yarayno kono ɓe daraki ɗon ɓe wi illa si wona alla tajidu gayraha si wona son heɓali ko wona majji mana son heɓali sina ɗin ɗon haray ɗo wawi gollitirde ɗin ɗon jon noon si tawi woni en heɓi ko wona ɗin ɗon haray ko nun hanuɗe wadde ko gollitirgol ɗin ɗi tawata naaɗi maɓɓe kamɓe kono si tawi en heɓali miran si wona miranji maɓɓe ɗin haray ɗe wawi ɗi gollitirde kono ko honde sayi ko tuma lotuɗen ɗi o ɗo kadi yewtere goo yaltiti ɗo ko nun woni nden yewtere yaltitude ɗo on masala yaltituɗo ɗo ko hollugol wondema koye piihoy wona koye e wowlede fiimu um ɗo e o hadith ɗo particulièrement ko piihoy taway koye ko wona koye e gollitirede wona piihoy moƴƴina koye ka usine on tigi yahi soodi kesoy pul no ambala ha moƴƴi ko non iwri ka usine wona fi koye ɗon wona wowlede ko piihoy taway koye
on ɗon alyahudajo ma on an nasarajo ɗon hino jogi koyno gollitirde kañum ko anglais ɓe wiyata kon dish mo mari asetije mo mari kuyerji mo mari laɓe emo mari bingahoy emo mari fourchette emo mari ɗi wugirɗi on no wiyete carotte e ko waywano mum emo jogi machine ji ɗiya taƴirɗi ɗuma hoy pihoy tosukoy ukka nder ton ha gayna waɗa seeɗa ndiyam omba brancha to waɗani hoɓɓina to waɗa vrrr c'est à dire una ɗum ɗon ha ɗata mari sifa ɗi piiji ɗo fop ka kitchen makko ko ɗum ɗo woni gollitirde an non haajuma yana e ɗin piiji ɗon yaha innamo yo luɓe ɗon pihum gotum e ɗin piiji ɗi o woni e gollitirde kanko ɗum ɗo woni mana ko ɗum ɗo woni ko fanda ko wona piiji kesi wonɗi e iwde ka usine ɗi neɗɗanke on déplace yaha sooda adda ko ɗum waɗi haynane ka fuɗɗode men yewtere nden exemple ko adduɗen kon e yimɓe yaho ɓen soodoygol piiji flipperiji ɗin ko sooda e ɓe ɓen asetije ɗen platije ɗen ko yerhoy koye laɗɗe ɗen tasiji ɗin e ko waywano mum ɓe ƴetta ɓe adda ɓe yeeya kono hara koko gollitira ton ndowol ɗen fi mum wona fi ko woni kon ka hygiene so wattani ila yewtere nden ɗo ko nelaɗo maki fagsiluha wa kulu fiha saƴƴiteɗi looteɗi ñaamo non e majji c'est à dire ko gollitiraɗi wonaɗi e gollitirede e juuɗe maɓɓe kamɓe heferaɓe ɓen ko ɗin ɗon yahuɗa ƴettuɗa no fota si a luɓi ma ɗum hara a luu e juuɗe makko joni kanko mo mari ɗiɗo ko kanjo woni gollitirde yaha innamo yo luɓe o inna o luɓatama kono non o luwinte o luwine amma si tawi hara ɗin piiji ɗon ko soodaɗi prépara spécial joƴƴina fi luwingol misal joni on andi julle no woodi yimɓe sooday julle bus wano julle temeɗɗe ɗiɗi temeɗɗe joyi temeɗɗe jeego ɓe wallina ɗa si tawi an a ari iɗa mari occasion wano peera denna bo ɗuma fatunde ko waywano mum occasion kala occasion yanuɗo ka mon ara ɗon innayo ɓe luwina ɗon julle ko yimɓe ɓe wawa joɗade mum e bage ko waɗe fi nange nge joni noon outiji kadi no woodi ko wona e soodede joni wano miranji wano pooreje jane e pooreje hawruɗe ka ñamete waɗe e pooreje ka waɗe maafe e pooreje sooɗorɗe e catale mum e piiji ɓe sooda ɗum bus ɓe naada e magasin ɓe joƴƴina kono hara ko onon famille on onon ɓe gurden ɗon ma ɗum onon hodda ɓen ɗon misal joni ka juulirde mon e misal hara ɗum no sooda adda joƴƴina ɗon bus joni so tawi haaju yani a heɓi wano peera ma heɓi fatunde ma heɓi wano inde boobo ɓe aray ɓe inna joni yo ɓe ƴettu ɗimmiranji ɗon ɓe yaada e mum ɓe gollitira ɗimmiranji ɗon si ɓe yaadi e majji ɓe gollitiray ɗi ɓe layɓoya ɗi haa ɗi laaɓa poste ɓe artira ɗi ɓe watta ɗi kadi wonno ɗon joni noon si hawri miran goto e majji ma fusi na yayaw innaɓe kaariwal fusi ma majji ko yayaw soodoya sifa maggal net adda remplace a artira kamɓe koko timmi kon nattantaɓe na yewtere ala to a yoɓata noon hay fuy par ce que ko onon juulirde nden ko onon community center on ko onon soodi ɗum ɗon ƴetti o wallini ɗon ok joni noon si tawi o kefeero ɗa kadi haray mo soodi sifa ɗi piiji ɗo joƴƴini nokku ngotum ko o jonna yimɓe ɓen ko ɓe gollitira ma ko luwina yimɓe ɓen o fota so luɓay ɓe woni e si o luwinay ɓe woni
no sella yawgol ƴetta ɗum ɗon yaha gollitira. Kono si tawi a laaɓama wondema hina onon julɓe ɓen tun woni e gollirde ɗin ɗon, haray o masala yaltiti ɗon kadi. E mana sa heɓi ko wona ɗin ɗon yaw ƴettoya ɗum ɗon. Sa heɓali lallitu ɗin ɗon si gollitiraɗi. Ko ɗum ɗon woni haray mana haray ko ya saƴƴituɗi si gollitiraɗi. Jonnon est ce que no dago ka on tigi ya ƴetta ɗin ɗon miranji luwaɗi ma ɗum yeeya no sella e laala e mum nde yata ƴetta ɗin luwaɗi ɗon luwa e juuɗe maɓɓe yaha gollitira no sella wano woniri noon si tawi o luɓete o luɓima ya yaw gollitira haray no sella. Sa heɓali goɗɗi goo wano rasul sallallahu alaihi wasallam makiri noon iɗa wawi yaade ƴetta ɗin ɗon yaha gollitira. Misal joni iɗa heɓa hoɓɓe ɓe ara kama ma hiɓe fokkiti argol kama hoɓɓe. Joni noon hara an ala miranji ma ɗi laba kadi yeɗɗa ɗi wawata jaɓɓade hoɓɓe. Joni noon immoɗa yaha ka o kefero ɗimmojo ma mo andidirɗa naɓiduɗa yaha innamo jonnan ɗi piiji ma ɗo o komi jaɓɓora hoɓɓe am ɓen luɓami ɗi ha ɓe yaha mi lalla ɗi ha ɗi laaɓa mi natta mi jonnite. Est ce que ɗum ɗo no sella ka sellata? Woɓɓe inni wono sella yawgol ƴettoya ɗin ɗon adda fi teddingol koɗo mum on. Sabuna noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no wasiyi e moƴƴagol e koɗo mum. Man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dayfahu. Kala tawro no gonɗini Allah e ñalande sakkitinde yo teddin koɗo makko. Hollugol noon ko ɗon yeeso labango jaɓɓoramo ko laaɓi ko laba haray ɗum ɗon ko hunde hanude ɗum ɗon no jeeya e moƴƴagol e ko ɗon. Fayi woɓɓe inni wo sellata wo fi hon ɗum par ce que na daruri wona obligatoire hina ma joni jaɓɓagol ma ko ɗon yaltanamo yeeso labango okkoramo yer ñamete an ko marɗa feere mum kon haray ɗum ɗon a moƴƴike makko. Ok kono ko a ala feere mum kon a obligea ka ya yaw ƴettoya nokkugo adda. La yukallifu llahu nafsan illa wusaha, la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha. Ɗo a ala capacité on, a ala feere nden, a ala dole ma ɗen hewta ton ka soda si faɗi miranji wonɗi yeɗɗuɗi labaɗi ɗumani ɗiɗi jaɓɓora koɗo. Joni ɓay a ala c'est pas obligatoire ya yahu tawoya oɗa innamo yo jonne miranji ɗin addaɗi holla hoɓɓe ma ɓe weɓitanaɓe ɗin ɗon teddiniraɓe ɗin ɗon si ɓe hucciti ɓe yahi lallaɗi ha laaɓa posnattaɗi ka joom majji ɓenni na obligatoire. Donc ɓayna obligatoire c'est à dire hiɗa mari goɗɗi goo ɗi wawata gollirde. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki ko si a heɓali goɗɗi goo si ƴettoya ɗiɗa orkele goɗɗi goo hino ɗo ko woni tun ɗi wonɗi ɗo ɗi hewta on standard mo falanoɗa yo ɗi hewtu. Kono fi kala ɗi hewtali yo on ɗon niveau kono ɓay tun hiɗa mari ɗin ɗon haray ko ɗin ɗon gollitirta wona e yaw ƴettoya goɗɗi goo adda. Donc automatiquement haray wona ya yaw ƴettoya goɗɗi goo adda ko ya wernir hoɓɓe ma ɓen ɗi marɗa ɗin embere ko marɗa kon. May pulla fuuta no wiya fempu guri mangi kangi heƴata ɗon sina ɗum gi seeko. Jonnon ɗum ɗo masala ɗo kadi ka masala miranji ɗo hino serti e ka ñamidugol. On andi woɓɓe ɓe no wawa confondude masalaji ɗin ɗo ina ok joni si tawi kuskas ari hakkunde yimɓe ɓen joni fi affaire ƴettugol miran kefere on adda gollitira natta joni ko ma o lalle
si o gollitire so gaynama gollitire de o lalle kadi o natte joni kadi ko so tawi woni hara a heɓali goɗɗi goo si gollitira ɗin ɗon haray donc ñamugol ngol kadi c'est la même non c'est pas la même chose ñamete on Allah no woli fi ɗum ɗo ɗum ɗo no yalti nder ton Allah no wi alyawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum. Donc wi don wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum haray ɗon hino anda ñamete maɓɓe mo ɓe ñamata on mo tawata on l'islam harminana e ye ñamu on ɗon hino dagani en ka ñamen mo de wawi mo ñamude enen tun misal joni ɓe nelde par ce que woɓɓe heɓay on difficulté ɓe lando joni si tawi lan hoddi e goɗɗo meɗen gollidude meɗen waddude sifaɗi activité ji fof est ce que si tawi on neldila no dago kami ñama no dago ka ñama tawi tun ñamete on ko laaɓɗo dagi ko daganiɗo en kal islam ala no dago ka ñama on ñamete ɗon o woni tun ko ya watta yila ɗon kadi wota ɓe naɓane ñamete mo andanɗa hoorema oɗo ñamete ko yowondirɗo e anniversaire ji maɓɓe fi allaji maɓɓe ɗin e keferagu maɓɓe ngun ɗum ɗon sikko ɗum ɗon haray naya ñamo on ñamete kono ko woɗorta ñamete on ko añugol ko ɓe woni e mum ko wona ñamete on e hoore mum harmi kono so tawi koye misal gollodal ni tun wonɗon e gollodude hara ɗon gollidude misal hiɗon e usine goto ɗon gollude ma e suudu wotoru hiɗon gollude ma e appartement goto hiɗon gollude ma ɗum hiɓe naɓi on e service goo hiɗon yahi ton hiɗon gollude e ɗimmojo ma on yaha defa ñamete moƴƴina ha moƴƴa ma waɗa cake ma waɗa gâteau onon français wirton kon moƴƴina gâteau je welɗe adda sifa ɗin ɗon ɗin façon ñameteji ɗon o arda e mum oɗo ñamete no dagi mo laaɓi himo dagi joni si o addi o ñamete ɗo no sella ka taƴa ɗon yaha ñamaɗa an tun no sella ka onon ɗiɗo kafo ñamum no sella par ce que ɗon kadi yimɓe goo no heɓa ɗon kay difficulté ɗon kadi wiwgol est ce que no sella ka min e kefero men kafa men ñamida no sella e lala ɗo wawi kafude ñamon par ce que woɓɓe goo landoto ɓe inna wo kamɓe ɓe yetama wondema goɗɗo so tawi boni hara o juulata haray na ya ñamido e makko na yon kafu ñamete o way no sella kan kafido ñamete na fusno par ce que bakkatu makko ko woni e wadde kon angal juulu gongol ɗum himo mari nangede ɗum nangal feere ɗum yowodira e kafi ñamete ma hawti ñamete ñamidi ɗum yowodira donc no sella ka an e on kefeero ɗon alyahudajo ɗon ma annasarajo ɗon kafon ɗon mira ñiiri ñamum hiɗo wawi kafude ɗon rigra ñamum hiɗo wawi kafude ɗon onno wiyete pizza ñamum hiɗo wawi onno wiyete kafude ɗon e hamboga double boga ɗin jane ɓe taƴa e hakkunde ɓe jonnawoɗa feccere hiɗo wawa kafude cake birthday cake ko wiyete ko minniri comme birthday cake ko fiyo faamo façon cake honɗum mi faandi si na innugol birthday on no dagi na fi birthday o mi woni wolde ko fi cake on e hoore mum cake ko moƴƴinte kon ɗen cake je sifa ɗen ɗon amma waɗugol birthday ngol ɗum ɗon hino anda sharia l'islam on hino haɗi ɗum ɗon karamo koɓe fop no haɗi ɗum ɗon waɗugol birthday on karamo koɓe no haɗi ɗum ɗon anniversaire on karamo koɓe no haɗi ɗum ɗon hay so tawi hino jaali no waɗede no lannata yimɓe wonɓe wadde julɓe e feraɓe fop no wadde kono waɗugol birthday ngol no haɗa ka sharia l'islam na fi ɗum ɗon mi woni haalde ko cake ko moƴƴinirte sifa non kon ko ɓe moƴƴinta kon cake kon ka birthday sifa on cake ɗon sifa ɗum ɗon si o addanima ɗum ma o sodoranima ka supermarché ma kanko o landoyke ɓe moƴƴinanima o addori ka o gollata ton o ɓannani o yo ñaamu ɗo wawi ñamde ino wawi kadi ɗo hara kanko ko welo heɓi misal joni ɓe ƴettimo golle nokkugo ma ɗum ɓe ɓeydanimo grade ma ɓiɗɗo makko no jombude ma ɓiɗɗo makko no wadde graduate harimo jangude ka university mo wadde graduate jon noon ɓe invité yahon ka graduation ɓe addani sifa ɗi ñameteji ɗon ñaami ɗon ellala ɗum ɗon probléme fus ala e
masala on ɗo ko yowodiri kon fop ko fi miran mo kefeero woni e gollitirde sa yahi a ƴetti on miran e juuɗe makko fiya gollitir est ce que no dago ka dagotako ɗo rasulu sallallahu alaihi wasallam maki si tawi a heɓa miran go'o mo gollitira ko wona on ɗon ƴettu on miran ɗo si a woni a heɓata miran go'o ko gollitira si wona on ɗon ƴettu on miran kefeero on ɗon gollitira kono ko ya lootumo ha o laaɓa si gollitiramo ɗum ɗo woni mana on aslu miranji ɗin fop parce que ɗo kadi goɗɗo no wawa arde o inna aslu miranji ɗin ko honɗum ka sharia al islam al aslu lhil aslu miranji ɗin fof ka sharia al islam ko alhil mana ko dagagol no dagi ka gollitire miranji ɗin fuu si wona ha sharia al islam on ari wi wona ya gollitir mana kuyer hunkur no dagi laɓikin no dagi furseti hunkur no dagi aseti hunkur no dagi pani hunkur no dagi verre hunkun yarir ko ndiyama yarir ko jus no dagi aslu on ko ɗi fop hiɗi dagi kono ɓatun ɗin miranji ɗon eggi ɗi yahi e juuɗe maɓɓe kamɓe ko ɗon ko harmi kon ari ko ɗum ɗon waɗi si o masala ɗo no debatede si tawina ɗum haray masala on yewtetake fimum ko ɗum waɗi si mi haalani on nane mi wi on si tawi hara hay si tawi yara ko alyahudajo ma an nasarajo kono ko julɗo hemo jogii ɗimmiranji ɗon alamdota ko a tefata ƴewata ƴetta to yaha gollitira par ce que ko julɗo ɗimmo ma woni e gollitirde mais ɓatum woni ko kefeero woni ko jogiiɗi haray ko ma ɗon ka on waylito est ce que no sella ka on tigi luwa miranji ɗin ɗum ɗon en yewti ɗum hino dago en laalande on tigi luwata miranji ɗin o yaa o gollitira ɗi o artira wiɗen kadi so tawi miranji ɗin hara ko kesi hara ɗin ɗon kaka usine ɗi iwri on tigi hendike miran on o yaadi e makko o gollitiri goto landota ko may no wiyete bimana no sella joni noon ko so tawi woni kefeero on kanko hara o soodi on miran hara ko on woni gollitirde kanko e activité ji makko ɗin joni yalli no sella ƴettugol ɗon on miran ɗon noon gollitiramo ɗum ɗo wonɗen e yewtude hokkum fi muɗum par exemple no woodi woɓɓe tawa ɓe ko leyɗe portoɓe woni ɓe ala golle nokku goosi wonaka ka hôtel ji ɓe gollata joni noon ɓeɗo no jogii ɗi miranji ɗo bimɓe kikiɗe no jillodirde e majji no jillondirde e majji no lootude no servude no yaadeɗa naɓiraɗa ñamete artiraɗa goɗɗo goo ƴettadiɗa natoya to woɓɓe goo no woodi ɓe tippata ka servete ɗon abadan si ɓe naati ka nder hôtel ɓe yahi ka miranji ɗi layɓete ɗon ɓe chansike ɓe wattike teni maɓɓe on ha leere maɓɓe o lanna haray hiɓe hoore koyɗe maɓɓe ɗen koyɓe saƴƴitude tun ɗi asetiji to saƴƴita ɗi courierji ɗo saƴƴita ɗe laɓɓe ɗo saƴƴita ɗum ɗo saƴƴita ɗum ɗo jonna wallinaɗa tawayɓe ɓen ko machine ji ɓe gollitirta ɓe ƴetta ɗi fof majji ɓe naada ka machine ɓe connecta machine noon ɓe ɗibba bouton je ɗen ɓe daro ɓe habbo ɗum ɗon si lanni ɓe yaltina ɓe deppaɗa ɓe ƴetta tun ɗi ɗin kadi ɓe naada ko ɗum golle maɓɓe ɗen fof noon joni noon ɓeɗo si ɓe woni ka nder hôtel ɗon ɓe golli ɗon ha sayi hewti ka ɓe soƴƴata wiyen par exemple ɓe ittuno kooƴe si ɓe ari sa i hewti ka ɓe soƴƴata est ce que no sella ƴettugol e ɗi miranji ɗo soƴƴira si tawi woni ɓe ala goɗɗi goo ko ɓe gollitira ɓe wawi ƴettude ɗin ɗon ɓe gollitira si tawi ɓe mari goɗɗi goo ko ɗin ɗon ɓuuri moƴƴude joni noon no woodi woɓɓe kadi haray ɓe jogi ko wiyete lunch bowl on lunch bowl koko indi yemɓe ɓe moƴƴinta koye ɗuma hoy hara no waɗi ɗuma hoy étagére o paani hoy quoi mari kumpani hunɗa kun ɗon ko fi ñiiri mari kumpani hunɗa kun ɗon ko fi maafe a naada e ɗon mari gokkungo kadi hara ko goɗɗum go wonata ɗon a waɗa e ɗon kadi ƴetta omba hara no waɗi wano étagére o e wan nayoy hara no waɗi jankun dow ga jogoto kon jankun ɗo yaada e mum kala ka faalaɗa yanata haysi yani hibbata ɓe moƴƴinire noone mo andanɗa hoorema c'est formidable hibbata indi en ɓe yira ɗum ɗon joni noon an siɗa mari auto
hida wawi ƴettude ɗum ɗo waɗa ñameteji ma ɗin ɗo ƴetta naada ka nder to ma joƴƴina ɗon ƴetta flask waɗa ɗon tilif ma on ferma joƴƴina ka nder to ma yaada e mum ka golle sa hewti a gari o towal ngal ka yaasi ƴetta koye ɗo natida e mum joƴƴinaɗa continue a golle ma sa weelo yama ƴettaɗa yaha seraɗa ñama ha hara tew arta occupoɗa e golle maɗe no wawi wonirde no ok joni noon en yewti ɗum ɗo fo en fensiti en laɓɓini en ɓangini ɗum ɗo fop yaara on fo gasi joni hi kon ɗum woni final on e ɗum ɗo final on ko wondema hino harmi gollitirgol miranji heferaɓe ɓen ɗi ɓe gollitiri ɗin hay si tawi woni an hiɗa mari goɗɗi goo dagotako ka gollitira ɗiɗa kayno dago karamo ko ɓen ɓe inni aslu on ko hino dago kamiranji ɗin gollitire ɗi fo kono si tawi ari e ko hefera ɓen kon si tawi a humpitike eɓe ñamude mum tew kose ma ɓe yarirde ɗum ɗon beere ma ɓe ñamude mum honno wiyete ñameteji goɗɗi andanɗa hoore ma ɗo hara ɗin ɗon hino harmanma ankal islam hara ɗa humpiti ɗum ɗon ɗa andi pellet ɓe gollitiray ɗiɗo haray sa heɓi mirango o gollitiron ɗon hay sa gollitirali oɗo sa heɓali mirango o lallu oɗo haalaɓa gollitira kono so tawi a anda few heɓe gollitirde ɗon ko harmi e immiranji ɗon haray hino sella ka ƴetta miranji ɗin gollitira hay si tawi non goɗɗi goo hino woodi haray no sella haray no sella jon non o gollowo kawtelɗa si tawino mo andi kanko ko ɓuri hewde kon ko dagi konɓe woni naɓude kono goɗɗum bo no woodi ton hara koko harmi wona e naɓede mum joni ko onno ƴettata o wawata andude o wawata sendidirde par ce que o mandina koyɗa o acci ɗon koyɗa ɓay noon ɗi fof ɗi alamande ɗi foppo ɗi nandi ɗi fof ɗi ukkodiray ko da ma yuribuka ila ma la yuribuka yo accu ko sikkiti kon o yahay ko sikkitaki kon o yahay ko o felliti kon o moyto fo ko ɗum akhdariyu wi akhdariyu ko wi fa in iltabasat ghusila thawbu kulluhu akhdariyu wi si jilli jiɓi jilɓi ukkodiri laaɓali sendodirali a faltanaki a andali ko honto soɓe ɗen hewti e concol magol ya lootu concol ngol fop joni ɗa kadi ɓaya anda a jiɓike a panikike a andali ko ombo e majji wonano e naɓirede ko harmi kon ko ombo e majji wonano e naɓirede ko dagi kon evitu fop donc haray on tigi ko yo ƴettu tun guideline ɓe mana o waɗa précaution o waɗa heedode makko e alhaaliji makko ɗi o anda islam on no andinimo ɗi piiji ɗo fof fino wattirana yila e muɗum haray ko ɗum ɗo woni alhaali oɗo hadith seydna abi thalabat al-khushani radiyallahu anhu ɓe maaki qultu mi wi ya rasulallahi ko an yonelaɗo allah inna no menen bi ardi qawmin meɗen e leydi yimɓe ahli kitabin okkaɓe defte afana kulu ene yo men ñaamu fi aniyatihim e miranji maɓɓe ɗin qala nelaɗo maaki la o woye la ta'kulu fiha nelaɗo maaki la ta'kulu fiha la ta'kulu fiha o taw ñaamu e majji illa alla tajidu si wonande tawata on heɓali few gayraha ko wona ɗin ɗon son heɓi ko wona ɗin ñaame kono son heɓali si wona ɗin ɗon haray wona yon honno si son heɓi ko wona ɗin ɗon haray ƴette ɗin ɗon son heɓali ko wona ɗin ɗon son wawon gollitirde ɗi son heɓali noon si wona ɗin ɗon
faghsiluha lotedi wa khulu fiha nyamu ngemaji. Muttafaqun alayhi, hadithun ko fottade mum. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إنغارو حديث نوغا يبون عمران بن حسين كوندون إنغارو باوغال الله سبحانه وتعالى هاراي kala fala jokkitade o darsu do yo yawka Islam sans frontière darsu on hino continuade ton fala do fina gol darsu on har ko yo jangu mo darta haray taliba be no ton hibe jangude mo hibe dartude mo ka WhatsApp be jangude mo ka Telegram be darta mo ka WhatsApp haray kala on tuma haton jino do makko si o naati ka WhatsApp an o wawo yay hendade e numéro ji wawo be mo ajouter ka groupe ben hara ko yo wawo jettude darsu on continuously. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.